Shalom everybody. Henu hi inriat vek to chu karinga Sawmi chhakchhuak antika. Kei chuan ari habi ka ti top maya isu cross an ken be kha isu tak tak ani love. Midang zo kan lo kheng petani isu tak tak chu thilawin wana a chhau dei ti tu kha nia. Athu soithen ka ti chu ka en ve thina. Kei poina mu nom ka ti ama hi chuan philosopher a chuna ingai lo mai thea ma se ka mu dana chuan philosophy lama sang tak nin ka hreveya ke ma chuan. Ma se Christian ani lo tlat maya Christianity hi apom lo tlat maya ke ni Christian minol pui mizoram Christian minol pui ina an ngai tu phak lo kha alo ngai tu aron soi thin tlat maya ni chu ta chun apoi lo wang ka ti thina ma se ka han en ken khan dot mulhum hlang chuan soi se apoi lo tu manan oi don lowa akara khan thudik tak tak kha aron soi vele thin sia thu tha tak tak le thudik tak tak aron soi vele thin sia ka kan thalai te lo la tang thar le zel tur ke ma ni tiamin ke ma ni ang rol tiamin mi a huai koi thei tlat ani Christianity atang kan Christian na tang mi a huai koi thei tlat chon ama hi chapau deuh angin in ngai mai theya ama hi an new chola tan big nei lo zongin Christianity po atan bur lawa atheist po tan bur lawa agnosticism po atan bur chuang lawa alaya om ang deuh hina om tlat ni pathiana om lo po ti chi si lo isu po a ring thau chu tiang vel chu ni a video hi lo en photila toite pathian thu shelo min ti tu te hianin an du to hianin minin hial pui se ka ti ke jum ka ti tak tak minin hial pui se ka ti tak tak thina an worship te hi ka shi thiam lo like iswa zirtir na dik tak te hi shat pon tum lo bible ina zi ang hin ring to kami a video clip toite jangkanin han hnial le a video han react sakvel po hi poi atiwak don lo ti khaju thil chiang sa ani a hnial theila adu zo kani a confidence level hi asang em a keima keipo hetiang hi kami hring du chi nia ma ni tran zong chu confident mai tur ma ni confi pui ngam lo chu tran lo mai tur kan pon chu ngam lo ta chu tran lo mai tur eng ti point keipo in ka din hun hi ka tran na hi eng ti pon milo soi sel semiron attack se a ayana zo ka attack let kha katum zelani transit katum ngai lo a chan chu ka confi ni chu tiang chi chun ani po hi a confia miron attack se miron hnial se ti hi adu em a ti chuanin a chang let le pap boka ama in freedom right human right anei hi a hret chiang boka chu wang chun kan react po hi poi ati lo tur a chun ngai la ati lon lo rim shima kha chu lo hresai la i lo en le photang pathian ne na ngai dam dil jam jam pathian lo wanga thil swal ti lo te hi pathian lo na le pathian za na ani lo pathian lo wang maya meidil lo wang maya pathian rongbola ngai dam te dil chiam in ti fel chiam kha pathian manga ina tak tak ani lova e meidil lo na wang mai ani atia adik ka ti khop mai chuanin video danga pen ka tum le apiang hian 7 day ko ran lamatang hianin an mani beingam lawa hin min ngai thina wangin henu video kan react na po hian ari habi video a po hian 7 day ka kan soi le zau mai ton ania that is out of fear in riamo that is out of fear ati chu in lo wang mai ni kha tro pathian ne nai in relationship tak le pathian in mangai wang tak le pathian in du wang tak pon lo hlo na wang ani kha hlo na in atur chau ni kha ti chu dan noya kan om thina thuthung hlui huna chuanin danin tiro ti le ti su atia kan ti lo chon thi na kan ti chon nun na ania hlo awangin dan kha chu kan lo zom thin ni chu dan an chelak ta min chandam to atia pola chuanin dan noi in om to lo ati ni he video tang hen achiang don khop mai 7 day te na tun thlenga dan ala thilo dan kan la zom nga en ti hlo na mei ni he nu soi hi adik chi he ta hi jon ka pom puyang kan hlo wang mai dil kan hlo wang mai sabadan zom chan te hi enge mei dil an ta don an ti tla lo thil sul kan ti chon na ti nge mei dil kan tla le don an ti tla lo mei dil hlo wang mai ni ka pathian mangai na wang ni mi lo khongai na hnuai atanga ti an ni mi lo dan hnuai atanga ti an ni kha medil tlak lo wanga thil chai ti kha mi fel ni na ni lo ma sengin medil tlak lo wang ni lo ma ni that na wang shim midang atina don ti asya ta wanga mi in thil ati du lo khan mo antinan cheating lo ni ta se kabial nu ka chi ta ariru ka ti na chuanin mi ru ka ti na wangi pathian in min shem don ti ni lova kabial nu ru ka ti na da ka chi chuan bia pa chalo ka ni do na Allah kari runat na katlen do na chu bang ka chi lawang ane na thu ka tia marin om turin ka india ma ka thu tia ma ka ding he tanga ariru ka tin na lawang ti ami tu thuk na asyang kan it is
it is more Christ-like. More Christ-like atia kaka a Isu nun kongjok de ni a Krista nun kongjok de ni di lau awang mai maya dan han zom ti te 7-day pastor BLB chona na soi dana chon dan kha Krista tu dan tibang tu ni ti a polana soi kha dan kha 10,000 chau abanga dan te se panti ang chau kha abanga dan som ti bi khachu alabang lo atia dan som awanga dan anga zo man ni a chu pathian mangai na tak lampang an lova anma ni thatna wanga zom pon ni lova dan awangin dan hnuai an omta ni an ti lo chuan meidilan tadon si a launa wangin aron soi che khamo out of fear chumi launa wang chon an ti ni tin ama anma ni le keini kanin an lo la chu keini chon thil thwa kan ti zong zong le thil thalo kan ti lo chan hi khongai na hnuai atang pathian khongai na hmu fia na tang ani a 7 day ho chon dan hnuai atang an ti tani a chan chu dan la bang lo ti tlatanian pastor po khan midang pon an ti dan bang chu dan te sep chau ala bang an ti chu ti chuanin thil thwa an ti chan te thil thalo an ti lo chan hi dana wang ani dan an chen ala phor tlatanian ni hi keini chon dan kha phelvek to thil thwa kan ti chan le thil thalo kan ti chan hi dana wang ani lo khongai na hnuai atangin thil thwa kan ti ni soma pakhat po thil pe khrim poi dana wangin kan pelova free takin zalen takin khongai na hnuai tang kan pe chu kain an lo na ni tin ani ari habi ve hi chuanin isu kha aring ve thosia kan pathian hi chu demi an tinge demigod an tinge khami pathian zo khania setana angzo kani chu lucifer hi an tan chuanin hero mi thatakani chuan pathian evile damate siam tu kan ti keini na thuthung hlui huna tanga thuthung thartlang kan biak hi misual demi chu ni ta ni chuanin isu Krista po hi demi nen khan pum khatan ni lova isu hi chu pathian dik tak thu oi tu zo kha keini ina Jehovah kan ti mi aya sang zok pathian ala omni Jehovah kan ti hi hei aya pathian sang zok hian ring ta ni chuanin khami thu kha isu po hian oi ve an ni pon oi ve ma se khami ina thu tak ron khril atum kha hemi Jehovah kan pathian hian mo aron dal tlat zel an ti ni chu Sai thiam dan berin mo pathian lo wanga thil in ti lo hianin Christian cha in ni ti na ni lo in thiamo 7 day ko ran ho ka thil thra in ti chan te eng ho hi in launa wang ni launa tang ni chu dan ala bang lova dan kha pesia danin tiro ti le ti su ti kha ne ya ti su ati kha in ti lui chon thi na meidil tak na ni sia tiro ti kha in ti chon van ram kai na ni chu pathian mangai na wang khongai na hnuai tanga zalen taka thil thra ti in ni lo launa tanga ron chu ka ni henu hian asoi fia ka ti khop mai ma se ani hi chu Christian ani lo ti kha riat tur o ka soi sual lo chonin huai takin china han ka soi top maya agnosticism lampang hi gnosticism lampang hi akok ta tani arin na khan achan chu isu ring thosi Jehovah kan pathian ni aring box si lo chon pathian a om lo ti box si pathian om ati ve thosi chu wang chonin ka riat thei dana chon ama hi chon ain pon na chu om to mai thea kala en lo ni mai thea gnosticism ka soi sual lo chon aniang alo ni lo ta ni point comment lama amo khan mi lo shil ula ngai dam kadil mai nga ani lo pui kha gnosticism ni anga kalo pu tak chon Christian cha ni omzia dik tak hi a Christian cha in ti te bir hian in chelo zokin ka sia Christian cha ka in ti mi lo dik tak ka soi chang Christian po ka in ti lo mi in min zo pon oh you're from Mizoram are you Christian and ti han no I'm not religious mo sa khwana ka zom lo ka ti I am more of a spiritual person spirituality akalu thuk to zo and Christian chu ni lova ma se sa khwana lampang ka zui lo atia tharau lama kalut thuk to zo ka tia tharau lampang hi chu sa khwana lam hi ani ma zo ka ma se anni ina tharau an ti hi enge ani hi ka thelawa 7 day how ina tharau an ti nen he in an ka ringa nun na tho chau kha ani ta ni 7 day chuan tharau ka a ran pa in keima ni ang hianin chunga nun na rei nei ran pa kan thi nu pola nung tharau hi a om hian ring ve lo an ring ve lo in ka hian ni ho gnosticism ho hianin 7 day rin dan he in angani it is more profound to me personally a profound so Hazel that is so right yes so polarity can also be described as duality so we live in an extremely polarized plane of existence that is a temporal plane the 3D plane so actually duality is Luciferian so the trinity actually then khat upalam pang chuanin sap tonga man tam hin du lo mai theya hrethiam lo te po
then khat chu om ve le theya ke po hi ka the thiam vek chong lova ma sa hriat thiam ol sam turin duality ti chu pahni ani mai trinity ti chun pathum pakhat ti khani ani po hian trinity chungchang ya ron soyanga ma se christian ne ina trinity kan rin dan hi a concept a refu lo deuh hleka ka trinity chungchang ron soi huna karon react non vele donania trinity hi that is the true creation pare fa pare tharau thiang him tin kan in sutira trinity te hi pare fa pare tharau thiang him ani lo he trinity chungchang hi video danga ka soi le mayang ka tia ma se heta hin kan soi lang lo lo nge trinity ti hi pathiam ti na ni lova thil pathum pakhat thum khat ti na zok ani pathian po hi thum khat ani wang trinity kan ti ve chau zok ani antina triangle angle pathum nei hi pakhat ni si pathum anei awangin angle pathum nei wang trinity ani ma se pakhat ni thau si antina kan universe pumpui hi trinity ani a indu emo trinity pom lo ho kan indu emo du loi mo trinity chu ngai omani achan chu kan universe pakhati nge time space matter a in bel khomani time chu nge kan ti chun hun ti na nia hun tel lovin universe hi omlo matters ti chu mu theile khoi thei ho hi ani ta a space chu mun all ruak zau duai hinita a he mun all ruak zau duai poi pathian siam vekani chu trinity chunga hin tuna hin I mek I du emo du lovemo time space matter ti chunga hin I himi tel lo hianin universe om ngai lo kan khovel om ni universe pum pui himo a om lo universe pum pui hi trinity ani universe pakhat hi trinity ani thil pathum ani a pakhat ani bok time space matter time po hi trinity ani le zela achan chu pat he universe siam tu hi kan pathian trinity ani ti chen chu a fingerprint hi khoi huna po kan hmuni antiran time po hi pakhat engzat nge time hi han ngai tu mai mai teu time hi pakhat ani tru pathum po ani thawalom thum khat kha trinity ti na ni chu pathum ni si pakhat ni si kha trinity ti na ni chu antiran time a chuan huna chuanin past present future omani malam hun oma nunglam hun oma tun hun thleng mek om kha time pakhat hun pakhat ania kha hun pakhat kha pathum ani bok past present future ania chu trinity ti nani thil pathum ni si pakhat ni si pathum ni si triune kha thil pathum top hi chu 3 kan ti ve top pathum kan ti ve top trinity kan ti ngai lo chuan space kan ti ta he space po hi 3 dimension khovela kan omani ama pona soi kha dimension 3 dimension 3D ti aron soi rik zoi to kha ama point 3D ti omje chu tu na hian chunglam le hnoilam hi om ta tro hetin en chaula en chukla ha 1D 1 dimension ti na ni malam le nunglam om le tro malama ikal theya nunglama ibek thei chu dimension pani na ni 2 dimension ti na ni ding le ve ya itol son le thei ding le ve khan itol son le thei kha 3 dimension ti na ni dimension patum hemi chung chang chu fi takina ran pa bi ka soi ka chak khop me ma se hun chep ta kar klemin kan zep ve zo yange a ai fi jokin video danga pu kan soi le thei thowa chu tiang chon he kan omna khovel space hi trinity space chunga trinity dimension chung kan omani space hi exact nge om ti la pakhat ani thosi he space pakhati malam le nunglam oma chung le noi oma ding le ve om tat pathum dimension pathum he chu science lampanga jirangai science zir chon in physics lampang zir chon an hre chiang khopang ama poyen physics lampang le philosophy lampang hi atui puya keini ai pona thiam dei do na chu wang chon trinity hi hre thiam jok tur ni time space matter into matter hin nge om kan ti chon solid a oma sakhat mo lung kan tiang te thir ti de thing kan tiang te sakhat chi reng hi solid ani matters pakhat ni ma se kha matters pakhat chung khan solid oma liquid gas om le liquid tui ri lampi lampang chi reng hi zun po ni se tui po lo ni se thei tui jui sang po lo ni se kang reng kha liquid an ti vekani tui ri lampang chi reng hi chon gas an tia gas kan ti chu oxygen kan ti te carbon dioxide kan ti te helium kan ti te chi sang gas chi sang om le khang zong kha
time space matter chung khan kan om le ni kami matter chung pon trinity ani len chu thil pakhat ni ma se ka tiang khan trinity hi azau khop maya pathian ti na ani lo ani chu ka soi tumber chu in thatiam teru trinity do ho le trinity du lo ho po hi trinity chunga hian an lo om ve tat maya du lo satli ama se trinity chung an om tho tho an du lo chon no chho mai tur trinity chung tang chuan pathian hi trinity ani ve ani chu achan chu engkim athil siam zong zong poi trinity ani wain ama fingerprint kan hua ama hi kan thra chiang thei pok ani thatiam tero trinity hi pathian ani lawa pathian ni trinity ani ka ti om zia chu in lo thrathiam lo mai theya kan soyanga pathian chu mangai na ani tin bible na soi ma se mangai na hi pathian ani mi alo kei po in mangai na kanai kan then ompa point mangai na ne ya ma se then ompa hi pathian ani lo in thrathiam em pathian chu mangai na ani mangai na chu pathian ani lo kan then om te bo hian vai ho pon mangai na an nei vek chu wang chu an ni ho hi pathian an ni e ti nan ni lo thrathiam tiro chu tiang je chon trinity po hi pathian ni trinity ani a trinity hi pathian ani lo in thatiam em time po hi trinity ani dei time a hian past present future om pathum ni si pakhat ni si kaka trinity ani a ma se pathian ani mi alo time hi pathian ani mi alo in thatiam tero etian thu kan belle lok mizo te hi mikring an ni mizo chu mikring tero ma se mikring hi mizo an ni em ni lo chu mikring a chun vai te po sap te po african mi te po an omle tlat mizo chu mikring ni e mikring hi mizo ani lo thatiam tero chu tiang chonin pathian ni trinity ani a trinity hi pathian ani lo kati na ni chu science lampang zir physics lampang te zir chonin an thrathiam le zolanga mt nan kan khovela thil om zong song hi atom manga siamani atom fekani tuipo hi chiang takin hanzu mula microscope atang kan en chuan a chunga atom particles lo om mani thingpo lungpo leipo engkim kan thil mu thai zong song meter zong zong hi kan en chian chuan a chunga hianin atoms oma atoms chi chu mi zo tong chuanin teber tina ang tu kani chu greek tong atanga an la kani tani chu atom tel lo chuan universe a om lo top pathian in he universe pum pui siam nan hianin atom mangani ni a po tha a po matters to phota chun atom om vek i taksa po kha atom hlo mini atom om kho mini nangma nge kha i kut zung tang i tin po i ru po poi khok po i mu thei lei khoi thei zong zo kha atom manga siam vek an ni science zir chon in thianga ke ain science lama in sang jok boka in zir sang jok boka in khe jok bok chuan chu atom chu trinity ani a electron neutron proton a omani chu atom chu pakhat ni si ma se pathum mani bok si ani electron le proton chau kha i atom pakhat om theilo ani chu electron proton le neutron om ngai ni chu chu mi pathum i pakhat la lo om ta chu trinity lo ni tani pathum ni si pakhat ni si chu atom pakhat ni bok si pathum ni thau si electron proton neutron mo chu mi mang chon pathian hianin khovel pum pui hi lo siamani ke ain in fi zokang science in zir sang zok boka in fi zokang ke ain in thiam zokang hemi chung chang hi chu it is duality and the third element which is the thing that duality creates that is the true trinity ka anwa ni concept of trinity ni thil pahnia oma chuanin element pakhata om lia chumi in belbom chu trinity atitani thil pathum mani thil pathum ka trinity kan tinga lo 3 kan ti top sel trinity kan ti chon kha pathum ka pakhat ani ngai tat kha pathum ka pakhat ani chon trinity ani ma se kha pathum ka pathum ani chon in 3 kan ti top trinity kan ti ngai lo chuan trinity ti hi pathian ti na emo ti tlata trinity ti hi pathian ti na ani lova thil pathum pakhat ni si pathum reng kha trinity kan ti thil pathum hi chu 3 kan ti top mai trinity kan ti ngai lo ten pa le fa pa le tharau thiang limit trinity kan ti lova hi mikring tong ni human language kha pathian lo om sa kha mikring tonga wa soi fia na mo ava describe na zo kani pa fa pa tharau thiang lim ti hi chu mikring tonga hriat thiam thei tura wa soi na zo kani ama apathian tak tak kha wani lovin apathian tak tak kha trinity kha om to khami soi fia nan pa fa pa tharau thiang lim kan mang zo pa le fa pa le tharau thiang him kan tia
creation of life hi an ro me chia te lovin nun na them thelo adikani creation of life ati tlat engatinge creation ti chu thil siam ti na ni thil siama hianin anu le apa me cheli pa angkha omzel ni chu tarang chuanin nun na chu ron chuak zel mi hringa po me chemi pa oma thinga po thlaya po anu le apa achi om le a chumi tang chun thlaya ron tawa electrica po anu apa kha omzel ani ma se thil diklo ta chu creator he chu ni velo creator chu siam tu ani dai siam tu kha chu anu le pa om lo thil siam zo ka khanin anu le pa chu om chu taranga thil nung in tha chong chu ani siam tu awa soi phalo achan chu siam tu chu om sa ni christian concept a chuan ani chu christian ani lawa adu din a ring theya thelo me chia te lovin fa nei tum ro in nei thelo mi pa poimo ang tluk zetin me chia po kan poimo with the creation of life mi kwel adik na chin oma achan chu creation of life ati tlat ni creation chu thil siam chunga mi chau ani anu le pa kha siam tu kha awa soi phalo ti kha riat tur ni siam tu chu anu le pa om ngai lo thil siam chau a khana om Christianity tluka me chia te ra be na mo muslim te angin burkha te hak fe ngai lo ma ila Christianity hian me chia arab be ta tia hei chu ko oi chi lo achan chu aron sei dan kan Christianity tluka arab betan om lo muslim te po hianin an rab bet lo zo ati na khania muslim ho chuanin hijab mai khu na tur mo hijab kartlein kan ha thina Christian in chu tiang chu hakher lo ma ila te Christianity a chon mei chen an du dun ha thei poi lo reng reng lo soi sel to kan om mei thei ma se bible in chu tiang in khu vek tur ni ti velo muslim a chuanin mei chen kha ting kha a hak nge tu thur kha thu pe ka om tlat ani an zalen lo tin thu hre tu hi mo thu hre tu hi mi pa pakhat le mei che pa hi a in hen mei sia hi mi hring chan ve ang ani chu muslim a chuanin ko ta kalta se tol that muta se mei che pa ni thu soi ai mi pakhat thu soi atlang jok don achan chu mei che pa ni le mi pa pakhat kha a in hen ta a chu ta po mi pa kha an la ring jok Christianity a chun chu tiang ani velo husband love your wife atini din hun thatak hi alo pezoka FSC bunga chang somni panga a po khanin pasal teu in nupui te mangai ro Krista in a kau hran te a mangai ang hian ati ni chu Isu Christian engtiang khopin nge kau hran te min mangai anun na hlan hial khopin min mangai ani chu crossa chu tiang chuanin pasal te hne na hian nupui te mangai turin Christianity chon azir tir zo kani muslim a chon nupui pali nei thei mi zong mi pa zong nupui pali nei thei an Muhammad an pu ber khanin som pakhat ane nge ni Christian nen chon ai hlat khop mai tin Isu a thia tholia huma saper tu kha testimony mei che testimony an pom je chu a huma saber tu khan Isu khanin mei chia mang tat mai chu Mary Magdalene te khan Isu thia thole khan mutlat mai ni chu mei che testimony kha muslim ho lo ang takin ke ni chunin kan pom sak ve ni chu mei che thu soi po kan oi sak ni chu Isu Krista thia thole po kha a huma sa tu kha Isuan mi pa mang talovin mei chia mang tat ani chu chu tiang chunin din hun tha tam tak bible na pek na hi om zo ni Christian tia chuan kan rabet lo kan spiritual dogma le kan rin rusuk thlek min soi dana hian me chia te hi he ti han min ta bo mak zel trinity dik tak chu duality and the third thing that is up here that is the triveka that is called a veka so duality is Triveka ti angkha triangle angkha kilthum nei angchi ka man lai tang po in anlo copy to angkha Isu Krista po hi man atang apian ma de hian setan hian lo copy to wa chu Osiris ani Isu ang che chen lo ve ni chu tiang chunin trinity po hi setan hian alo copy to man babylon hun lai tang khanin tun nu mi abum theina turin alo copy vek to ni chu tiang chun triveka ti te po kha trinity diklo pathian copy na Osiris po kha Isu diklo zo Isu copy na ani chu is a biveka and trinity is the triveka so duality in Antoine Fibonacci spiral in siam vo google ro Fibonacci spiral hi circle pan hi atang in siam the tu Fibonacci om zia chu the killer of chi mo killer of energy atithi duality hian death duality means death
trinity ani chuanin circle driveka pathuma changkhan flower of life in siam the so that is the perpetual driveka which leads to the flower of life to trinity dik tak chuni cái này ang mi mol ta chuan a thu soi kha kan khrevek theilawanga ani anga in chiar zau te kan ni velawa chu wang chuan cái ni hota na kan riat them the tur zong in a toy zong kan soyanga thil pani chau hi chu thi ani a pathum na pakhat a ron lu tel che khan ain to fin che khanin trinity lo ni ta chu life nun omna ani ati na ni chu all sam zong in anti na kan siamanga mi hringa hian body le soul om ta a kha ka thi ani spirit aron lu le che khan a pathum khan nung pakhat alo omta ni chu thil pathum in bel boma pakhat ron ni nung ron chuak ta kha trinity chu anma ni soidan ani a kan riat thiam thei zong ka soi ni chu sacred geometry ti ang veli Fibonacci spiral in aron chin chuania there is no sacred geometry okay any sacred geometry content is a Fibonacci spiral based which leads to death flower of life ero hi chu in siam charanga in expand charang it leads to expansion and aparka YouTube pa emo Google emo khan ve hetianga milem avir kan muang hin infinite I achunga lut le tala tunami aponami I muang che kha achunga polo omlenga han zoom zau zel han zoom zau tel achunga po khanin avir pona I muang che a aya te zo kha omlenga ilut thuk zelanga anga yang kha alut zel don ni chu tiang chu kan riat thiam ve thei dan chu mai kaini mi mol tan chung kan hrevek thei lawa and flower of life versus Fibonacci spiral they go Google ro to so in oil chuan that is the truth duality chuanin it kills the chi which means energy which means life because everything is energy so we really need to think about the difference between trinity and duality this one is life trinity is life and duality leads to death ma saying in Fibonacci spiral worship to tamtakan death worshippers Christianity we are one of those people Christians are one of the people who worship death Christian how hi chuanin thi na hi chibai in book shin atini a soi tumbera chuanin isu thi na te kan ngai sang ema chu wang chuanin thi na chibai in book thi na betu te inni religion thi na inni ati na ni chu hi rose death can worship thi na kan worship na chang ka silang cheu iswa cross a thi kan tia cross kan ora iswa thi na ka I celebrate me iswa thi na ka I worship me do you worship the death of Jesus Christ why do you worship death why don't you worship life enga tinge thi na te chibai book in biaka nun na kha chibai book zok ta che bezok ta che ti na ni chu hei wang hi nia kan thralai lo thang thar le zel tein he video te hin lo en ve anga an lo fing zelanga zirlam nalama po ke ni an ron sang zok zelanga chu ta chuanin hruai sual theina kha tam tak omani dot ni lovin thudi ka soi tam tak hi ombe sia ke ni chun I so thi na hi kan tan nun na alo ni hlo sia thudak chan ve thudik chan ve mo thudik chan ve kha om ve ni afu la shelak lo si lova a chan ben lo riat ka chuanin an boi vek to nei thi na te hi thil thalo chuan nge mei ma se thi na hi engwanga om nge ti kha hriat le lo khangai ni thi na hi a part of life an ma ni a chuan nuna hianin a bet ve hrim thi na hi nun na le thi na hi akal kopani chuan mani tan chuan nun na om chuan thi na om tu ni eng om chuan thim om tu ni awara om chuan adum om tu ni achang om chuan niam om tu ni dinglam om chuan veilam om tu ni tiang khanin nun na le thi na hi kal kopin an ni chuan an soitani chu an ngai dan ni boka kan bible atang chuan ni lo nun na chau kha oma chu nun na atanga peng chuak chu thi na ani zoka chu pathian siam ni lovin pathian nol na zo ani nun na ep le lam che zo ka ya pathian siam ani lo zo kha 7 day ko rana po hianin vaivuda tanga lak chhoi ni wangin vaivuda bok ikir liang ti hi an pom ema ma sela hi kaini chun kan pom lawani a chan chu hi an chi ani a nung reng turin pathian min siama suala wa mi pakhata wangin sual khovela alut suala wangin thina alut atia hei kan pom zo suala wang chawin an chi anga kan don ania pathian hnen tanga lom man kan don ani reng lo hei engtik nia emo chuan he thi na nge hi thi na le rem hun chu mei dila an payang tia thupon bungsom nia lo sayang khan thi na nge po hi pai ala ni to don tuna hi chun khovela hin thi na ala om pathian an chi kha lak bo vek ala nirwa atopa ultimate in setana
ne alani hri lo wangani tuna hian cross a hian isun kan tharau min chandam tua apum pui siam thar le na le thar le van thar lo lan tur chu kha ta thu pona khan ajiak dai ani chuan thina hi kan thian ani lova thina hi kan nun kal phung po ani hek lo an ni rin dana chuan thina le nun na kha akal kop chat chat zelani adum le avar asang le aniam ding le vei ha duli pakhat hi poisa duli hi poisa thir om ta mai ni nei angzel hianin nun na le thina hi akal kop an ti ni ma se ke ma ni ya chun pathiana hian thina a om reng lova nun na chau a om ani duli anga mai ni nei ang khani lovin a bial ang zok hen mo amu mang zok hian nun na chau oma nun na atanga pon lam zong zong ka chu thina ani vek ani chu pathian hnol na pathian lova lo tlei ve na pathian lowa om na zong zong ka chu thina ang khan pathian in a chir vek ta ani chu christianity a chuanin thina po kha suala wanga ron lut chaw ania kan thian ani lawa kan pom lawa kan accept lo bok pom thiam turin anin zirtir thin an mani chuan Worship life. Celebrate life. I mean, don't worship anything. Just celebrate life. Accept the life. Don't worship anything. Celebrate life. Ati ka Marvel chungchang ka ka video ma sa kan ka soi result to Marvel po kha a chungchang kha chiang taka tangin kan soyang ka tia video siam ka cha ka ti kha arem changchun kan siam don ni khata khan setan doctrine kim takina om ka ti kha tuna Marvel kan entrin Superman te Superman kha Marvel a khana tel lova Ant-Man kan tiang te Spider-Man kan tiang te Captain America te Iron Man te ti ho kha ani ta ni khami bul ron chhuana comics si kan remi alo ke ni ho hian a movie kan lo en mai a comics lo chhuat dan a bula hi chu a satanic ema anni ho gnosticism ho nen ain zom tlatani then than thei lawang plukan ni chunin pathian po worship su pathian po chibai book su satana po chibai book su inun kha enjoy ro inun kha celebrate ro nung pakhat ve ini enga tinge pathian hnuai ikun bi kreng angai na enge pathian hnuai in tuklu bi kherangai na nung pakhat mi pakhat parsune ini ve a idu ang khan nung ta che du than na nang man inei velom freedom sathiamem liberty khoya tanga liberty nge pathian laka tanga zalen na kha zalen na kha pathian laka tanga zalen na ni chu setana hi zalen na sual tu ani vantir kaute ta na zalen na sual tu ani chu wangchon india ram zalen na sual tu chu mahatma gandhi ani ya india mi te tan chon a thali tu British mi te tan mel ma ani dai chutiang chuanin setana hi hero thalituk anita vantir kau haule anni ho gnosticism tan ma se pathian tan chun misual ani dai khatiang kha ani thil om dan nakina chiang takin Marvel po kha kan soile don ania Of Christ. Pathian thu shelo min ti tu te hianin an du to hianin minin hial pui se kati ke jum kati tak tak minin hial pui se kati tak tak Tina and worship te ka shi thiam lo like iswa zirtir na diktak te hi shat pon tum lo bible ina zi ang hin ring top oi adikcha hazel is soi hi dikcha iswa cross athia athisen in mintlana intia that is a blood sacrifice ritual that is called witchcraft ani kha doi thiam te lowin pathianin afa pamanga thisena min tlan na hi an mu dana chuan thisen manga in thoina doi thiam thil thisen manga in thoina rap thak lituk anti chu gnosticism ho soi thina ni ta a chu wangchuna ma hi gnosticism ani ka ring boka chu nia phudik chan ve hi ani ve thin si a dot mulum top hi a soi thin lo wangin keini thang thar le te tan hian kan rin a hian alo hla om de itu le fa thang thar le zel kami fing tak tak an la chuanga thil an chi kanga zo na min zo huna chang tu turan om lo wanga kan ko ran pastor le rongbol tu ten a chan ngai na an lo riat lo phai chuanin mei dil lam kha chu chiang sa ani to mai hetiang ang lo chang thei tu tur hi christian aponin kanin trinity angai ve khop mai chu wangania thina in worship ati topa dikmel takani kha thina kha enge thi kan ti chuanin isu khan thina kha aron he zo kani thina mangin thina ne turin thina vekin aron he tina zo kani a kha thina rim kha kan worship tina ni lovin i e chuani e ni la ini thiang ati tani kha thina chu nun nena in then rang na khani tani pathian hi nun ania pathian nen ka in then rang chon nun nen ka in then rang pathian hi duli anga mai ni nei lelam avar lelam adum ti angchi lelam nunna lelam thina hetianga pathian hi kal kopani lawa
amum abial ang football ang chi zo khemo hetiang anga nun na hlang ani chu pathian hi chumi pon lam zong chu thi na ni a chu thi na chu suala wangin a ron luta chu thi na suala wanga ron lut chu thi na vekin a ron ne ani chu chu pathian rem ruat ta na ni a ai fi azok in kina kan soile don ni video sei boka krethiam lo tam tak om thei don khop mai a chan chu anni hi chu philosophy lampang hi atam ema philosophy asang reng boka an ma ni a hianin fin na lampang hi an ngai sang boka ni chu third eye an ti a mit pathum na in hon mo mit thi mi hringin pahnih kan nei ta a mit pathum na ala om an ti a chu hon to chun nangma ngei poi pathian ini thei an ti ni chu wang chunin philosophy tam tuka bible manga chan vek thei poni lawa bible hi chon mission big nein tum big nein mi hring te ron chan dam na ngor kha aron focus ta bible a min peta ani a chu wang chunin anni gnosticism ho be na tur chun philosophy vek pathian thu telbok philosophy ne na pola be let ka an ngai thina ahar shriat thiam ahar sa thin khop mei knowledge tam tak nei lo tan phei chun keini yang tan phei chunin ahar le zola pathian thu wang chawa dawlet ngam ve chau kan nia keini phei chu thi sen chwa in engma mi tlan chuak turin thil pe kan pengai lo that is witchcraft full blood iswa tak tak te chu cross a thi le nem iswa tak tak te chu vana akai he ascended fully cross a thi kha chu enge kha om min kha atia a video ma so khana soi to ari habi ati Arabi something like that cross a thi mi pa chu a om nge ma se iswa ni lo Jesus Christ ani lo iswa te chu a thi le nem engtin ge 12 level avatar kovela aron kala an lo khen be very ngotang 12 level avatar ti chu an soi tum bera chunin nun voice som pani a local chuak to isuka keini ain a level sang to ti nan chu pathian ni thei tur khopin a power a knowledge power kha a in hong tam to a pathian ni thei tur khopin a chakna energy kha a in re chuak tam to ama le ama a chakna in phum ru kha a re chuak tam to level som pani lai nun hi a local chuak to ti nani keini hi level khatna angvela kan om ta ni chu inun na khan thatakin ilo hne chho zela inun level kha ilo in upgrade zelanga voice som pathum voi nga voi rukvela phechun hei ai chak jok to nga I fing jok to don ti na ni chu soi sol ka nei po ka lau khop mai ka ta khan an rin lo ang deuh hleka lo soi deuh po ka nei mai thaya kha chu comment lama khan in thria ni chu milo hrilla khalai ka chu adik chi alo in ti ni chu ni adik jok te po kha milo hril ula atha khopang adik veke ka tilawa I ka zirve to china ka hriat mai ania hei hi chu zirtirna iswa zirtirna original teachings te hi kum sang tam tak chum chu thup bowin a oma China mun chen khata te Tibet ta te an practice ascension mechanism ti anya iswa zirtirna ti tak chu mishing te kan energy kan control dan tur le transcendence kan experience the dan tur ascension mechanism min zirtira chu Council of Nicaea in an la ale khabu chu an du lai an potha Bible 10% vel hi chu iswa tu soi dik tak a omang iswa tu soi chen kha kan thin lung ne tak tak iswa tu soi kan ti te hi a soi tak tak chu a om kan thin lung ne tok turin iswa zirtir ka an zep tel zeu zewa abak te chu Council of Nicaea Roman Catholic Church in and do talk mean brainwash na nan zia ka Bible here on chua iswa original teaching sa te swan le khabu cha tak 500 million pages a om chu da chang chuan Voin Bible here on chua ka chu kan lo ring ve em a mishing in dan siam na te kan lo manga mishing dan siam chop kan zoma mishing dan siam chopin kan in shema mishing dan siam chopin kan in musita chu ti chuan pathian thu kan tang au puya adikem in chir zaw ringot po hi atok zo lova kan le khabu chir le kan source lak na kha arin tlak em ti kha hriat tel be zel ngai ni source rin tlak lem lo kha chu pom lo ve mai turania source rin tlak chau kha pom turani a aron soi zong kha rin tlak pakhat ma evidence om lova Tibet drama isu akal anti angte Nepal le China inkar vela te sonin isu in yoga azirti te po kha om thina ni an soina chuanin kang te kha evidence rin tlak engma om lo chuanin zel din thu ani a source diktak anga lak chi ani lo tin annin rin dana chuanin isua hianin keima nia energy chakna le fin na om hi
phor chua sak min tuma Jehovah pathian hian min dang tlat anti ni Jehovah pathian hian nangma I chakna thuru khriat tir phal lawa a thup sak tlat chia chumi ron phaulang tur chonin zirtir na tam takhi isoi na ron kengta a chuta aron zirtir ho chu phek kha engzat nge soi kha tam tak 5 million ti nge kha ka to lo sa khami zat kha oma Roman Catholic ho in Nicaea Council a khan an thup bo vek an pot thera an pai vek atini chu Gnosticism rin na nen ain mil pathap ani chu Eden huana khan pathianin knowledge of good and evil achiele atha riat na kha Jehovah pathianin e phalmi lo achan chu achiele atha te an lo khrebenga an mitte lo in hong venga an lo fing ve ang ti kha alawa chiele thariat na kha e phal lo chon mi hring kha ti hana du min en kol ko ya Jehovah an ti na ni chu chon nakina isuaron kalta a level 12 luka sang to mi hring kha fin na lo in hong zau to ama a fin na le chakna pathian na lo mu chuak tam to khan keini mi hring te po chutiang isu anga ve thei tur miron zirtir tum ta a chu Jehovah pathian in a thup ang bok hian Roman Catholic ko ran ho hian isu zirtir na zongjong kha an thup bo ati ve ta ni chu ama chu na ti lo mai the ma sen Gnosticism zirtir na ania ama point Gnosticism zirtir na hi apomani chu wang chon apom ve ti mayang tin Nicaea Council khan Bible an ziak lo hrim eng sor sa mu turom lo dot vekani a an dulai an pot kha an dulai an ziabel ti kha dot ania a lo hrim Nicaea Council hen enge thleng kan ti chonin Isua divinity of Christ Isua hi pathian ani ve em ti in hel na ani chu le lamin pathian Jehovah chau hi pathian ani a Isua hi chu demigod anti demigod pathian siam chop pathian ron chang chop mi hring ani a pathian aron chang chop ti na ni pathian aya hnuai zok pathian dik tak ani lo anti a ti chuanin ale lam zok chuanin pa le pathian kha pakhat an ni a then ran theilo pa po pathian ni fa pa po pathian ani trinity ring tu telam khan ni tani trinity kha fel fight takin an la develop lo tani abul tan na ani boka chumi ta chon isu hi pathian ni ve lawang an nol top le lam chon pathian trinity lampang chon pathian ani ve ti kha an tan tlatani chu wang chon trinity tran na lampang isu po hi pathian ani pa Jehovah po pathian ani tharau thiang lim po pathian ni ti pom tu te kha an chakta ani chon an mani chon los a in nga ya Roman Catholic hovina khatianga du anti koi wangin an mani los anga in ngai ni diktak chon pathian in ama thu tak ke chu atran wanga lo chak zo khania Nicaea kham Bible reng hi an zia bel lo ti kha hriat phot tur hei chu 2 point nial ro se hoisen takin idin pui ngam thei tur ani achan chu dot ka khil lo chu khang hun lai kan Bible an zia bel lawa an pot thathen lo bok Nicaea Council a omsa a khan Isu ni na divinity of Christ debate a chuak zo kani hoisen takin ka chu in pom theyang nang ni point dikni se Muslim te Christian te Jewish te sa khodang a ka soi seng lo in lung rol de win kan omang chu ma se in lung rol de win kan om lo sa khwana in kara separation na sa tak siam there is a huge separation between religions chu wangin alom mission religious ka in detail na san I cannot call myself a religious person because religion creates too much pain and separation and I do not want to be a part of it khamizing han ka tel du lo early Christian kan enchuan Christian masade manami to kan enchuan meichia te thinga an hal lum chin is that the Christianity that you love so much? Is that the Christianity that you worship and dedicate your life to? Tuna aron soitur kachu ka soitur ve thawnia Christianity hi lo worship su kaipon ka worship ngai lo Christianity hi lo zui su kaipon ka zui lo Isu hi ka zui ni Isu zui tu kan ni awangin Christianity ming kan puwa Christianity mingamin kau masak na ber po Antioch khwa ani Antioch khwa Isu zui tu te kha Christianity nan kawa chutaranga ming pu mai chau kan ni Christian na hi chibai kan buk ngai lo ainga tinge Christian na hi history asayang kan han en tak chuanin ma ni du zong ti nan ma ni lal hrot nan an lo mang na salitu mithil ti thei hoin chu wang chuanin Isu chau hi lo zuila Isu zui tu te hi Christian tiamin kawani chuanin kan pom mayang masa Christian na ero kan zui lo Isu hi kan zui zo kani pathian zo kan zui azir tir na zo ki kan zui ni chuan manlaya khanin
mei che an halati kha adik tak chuanin doi mang thin ho mo doi kha hlo om em a mei che then khat pe chuan an pasal sol tak tak te kha an nei ve ta a khang an pasal te la ka tanga an chhuat chuanin tlan na turom si lova khoi apo tlan se an phoi let le zel don sia sala te shalan ni mai don sia chu ai chuan ti in doi thiam hne na te an kalta a chung doi thiam ho chuan tur ten lo siam saka eng mon lo siam sakta a an pasal ten rai lum thina ti khanin doi kha an mang sol na sa em a christian zinga then khat khan khang doi thiam ho kam manin an lo hal lum thina ni chu wang chuan christian na hi in tha na tam to om ti hi kan pom thape ma se kha bible kan chira isuain pakhat ma chutingin doi thiam ho manula hal lum ro ti hi min zirtir lo hrim hrim min zirtir mi lo christian na be chanin an ma ni khanin an du danin an kalpui zo kai chu wang chon isu dem theina pakhat ma om lo ka wang khan isu in dem ngot tur ni lo isu soi anga an ti lo wang khan isu ka kan dem tur lo isu soi anga ti lo tu te kha dem jok tur ni a hal tu te kha dem jok tur in sha thiam em mizoram zu zoran khapa ma se a thenin thu an oilo an lo zuar luya mizoram sarkar hi dem tur ni lo mizoram sarkar thu chua oilova zuar lui te kha dem jok tur ni enga tinge sarkar in dem dei sarkar chon zor lo turan ti tolom enga tinge isu in dem dei isu dem su isu chonin khang hau te kha mei chia te kha hal hlum turin ti lo reng uirenu po ahman lo ruaya den hlum turan tia isu chon angai dam dei uirenu kha angai dam dei ani isu in mei che hal hlum tur zil ti lo chu wang chon isu hi in dem ngot theilo khang thila wang khan ke chu isu zui tu kani christian tiamin kawani pon kapome ole voin ya hianin sa khwana izom nge ngai sa khwana mu ma zum lova spirituality lu ti ringotin ikovele yom thelo min ti ta se sa khwana zum nge lo ngai ta se chu buddhism ka zomang at least they understand the basic concept of energy work they understand it claim kan comment le lok nga sadartha kathama buddha khan pathian kan hi tilawa pathian om hi chu aring ve nge ani po khan a hrebik chuang lo ma se anni chonim khovel zong zong thil om zong hi an ngai dan chun relative ani relative ti hi mi zo tonga soi ngai na ka thlapa ani hen english mang tam khop maya ka hre thiam khop mai ke ma chun a chan chu mi zo tonga soi theilo thil tam tak hi om thina chu wang chun english mang tama ke chuanin atam lo the ang pera man hi ka tuma mi zo tong hi ka thiam ang to khianin soi fi ka tum jok thina ni engkim kha relative a part of god tuna i cockroach te pon that du lo mo chukchu te pon that du lo fang mir te pon that du lo kang zong a energy pakhat om kwal vek kanin zom vek thil pakhat vek kan ni thu kan ni zia kha kanin join vek zia kha pathian peng vek kan ni tiang chu pathian peng khat vek kan ni a chu ta dang mun khat atang ron chu relative kan ni awangin an ti a fang mir te takngel bo hian that du lo wani Hi, today, ka cha chep o, ka live zo ve le ka cha nga details ka ran thon chi okay. Christianity a hi chuanin Islam a te po energy work hi a basic concept tak nial po kan chelo engi energy work chu kan chelo shim chakra system te kan chelo eng ma kan meditation kan practice ngai lo bo chong chai na hi meditation ne nang lo pathian hi ke ma ni pol na om chi bai kan buk tur a thu kan oi lo cha min shem non thu thong tui te hi an ro Krethiam chem ni china kan soika pathian hi keima ni pon de oma kan hlauli tu ka chibai te kan buka kan watong traya khatiang lam khani lo nangma ngei kha ini I chhunga khan energy til ti theina chakna pathian na om kha fin na mangin riat na mangin I thluak kha hongla that ai imit pathum na ka hongla pathian ini zia kha in mu chuak la I chak zia le thil ti thei zia I level a sang pau le nangma ngei hian khovel po hi siam ve thei ni te arsi te pathian siam hi siam ve thei ti na ani chu pathian in rin in gm na chan hi a om lu tu a chan chu mi sang tam taka that top lom bible pathian lan dan ani chu chumi a soina chu no hun la ya mi sang tam taka rolin tuile ta atha te kha ani ya wangin ye min siam tu min mangai tu in min thang mishing siam chok pathian in bia in hlawa in mishing puite control na nin manga adigem mishing siam chok pathian ani ti hi pom tok pro mishing siam chok pathian chawin mi sang tam taka that the pathian heta hi chun arin na hi adang le deuh hlektat gnostic ma chuan kan pathian biak jehovah hi kan siam chop ni lovin demia anita a jehovah hi mo jehovah tin ka soi zelang demi kha chu
an mani chun demi ani wang hei kan siam chop ani si lova an mani gnosticism rin na chun ama chun in siam chop ati bok sia ma se heting zong po hin ngai tu the nai sia council khan mi puite control an du awangin pathian omlo pui kha a rem don chau ti in ti theina angin dan siam nan mo dan zam nan an du anga mi hringan control te nan dan zam nan pathian an siam chop ti anga asoi angin alo ngai sak ve thei tho bok demi god jehovah ti lo bo kha hian tik tak chuan mihring hi a that lowang a shem bok lowang in pom thei lo ti ka sia bible in du em awangin mi cha in ni ti po ka sia hetiang an khopa pathian in mangai wang hian ma se mihring siam chok pathian ni lo pathian dik tak mangai ro Voin dia hian min husita miswal angin min en ti po ka sia ma se mihring siam chok pathian ni lo pathian dik takin min hmu'a kalna tur kong hi aduanga kalna tur kong dik taka kala pathian nen kan inkara hian min dang tu om lo ti ka sia chu wang chuanin min hmu sit na te min ten na te katan ingma tak tak ani lo ka pathian dik tak ati mi ka chu hemi leile van siam tu ni lo jok mo jehovah ni lo a ai sang jok pathian a om le an ti ni chu an beta a he universe kan omna khovel nen hin ain po lo khop mai a chan chu kha pathian ka chu alian lut tuka a zaw lut tuka helai mi hring te hi chu tiangin mi ron ngai sak ve vek vak man lo kan universe a zaw lut tuk anti ani chun a ai zaw jok le a ai lian jok en kultur pathian tam tak ama hnuai a po pathian tam tak lo om ka en kultur le ngai sak tur ka anei jok anti ta ni chu gnosticism rin na ni ama hian pom ve em chu ka hello na in ma se ama tan po hian message slem nu che ka duwa alo mu lo ani chuan he video hi if you ever see my videos I would like to be open and talk to you like whatever that you have asked me I would like to answer and also if I give you any question you got to be ready to answer and give me the answer whatever I have asked you chu ama pon thin lungin open takin alo mu hlo ani chuanin rem ati ni chun kei chuanin I will always be ready kain ready rang don ani a chan chu I ama hi open mind tak ni in ka mu a neutral takin a thirin ka ria a eng ang point rilila 100% chun apom vek don lo ti chu ka ria ma se pom vek lo ma se I aril ru claim tal ka chu athak thea chuan Christianity a mu dan dik lo li tuk hi apom lo po in a he ka her dang lam thei tal don ni chu a mu dan hi adik lo ma ta a ka chu Christian a chung ka let thei lawang ka ring ka let thei lawang ke ni aya fing jok le injir sang jok le philosophy po thiam tak kha an ni jok awangin katan chun vali ngai na om lo ma se Christianity a mu dan dik lo tak hi chu ka her dang lam the ngei chu ka in pe sai ole video te sai to he ta hin to phot te se video danga kain mule theu don ne ama video ari habi video hi kan react non le don nge Marvel lampang chanchin ka setan doctrine riat na ka ti khamo hei hi ari habi te rin na nen hian gnosticism nen ain zom boka in zom tlat ani a ain ang em setan doctrine pon chuana ani bok ani hei kan riat hi setan hian a hlau boka hei hi riat chuanin setan ron be dan tur kha aron be dan che iman thiam vek bok don ani apoi mo khop mai video le kan mule vek don ania